O te o wholofa mwhaatalo whātu Samoa I lau mai moanga mrewhita whakara rei teibi o lea fiafi ina ua walu miru te utea nei lei tūlai lima ea ele teibi a mantou iau te roi ni usere rei tau tua male unanga a lau BluTV ea meisere proklame o le tauta iae whaiva o sio tātou turu meisere fōi o le tauta iae male manuia ea ngā luenga sa whita I tunga mala avasi eilo tātou turu ea meisere o tātou tangata o wholofa mwhaatalo whātu ia ma fa malo atu ma fa fele ia tu ma fa tu lima tu fo I Samoa ia te oe le atu no tofi le atu no pele le loto ma le nganga ia wa fo ile ne yaso ma ngā luenga sa fita ia ma lo le onu sai ma lo le lava papale ma lo fo ile tau dai ma lo le ngā lue io fe lava le sa tautua futoto tautua matavela io le tautua upu tautua tua vai tua lima ia me se foi o le tautua I tau malele ia fioanga ia me se foi o tunu I mamao ia wasi o tātou o tunu I Samoa maainga whaatalo wha mau wholo whātu le proklame mo o tau le nei vaenga o lea fiafi aso se fulu mariva le nei o le masino o ke topa lua afe lua se fulu male lua ia o le o tau mau fo I le masina o da whasifo leo le nei tau sanga ma tātou wha mawai antu I le lua afe lua lua ia ai tātou sau ni e sapa sapaya mo fo futai ia ni le lei foi mani manuti o le lua afe lua se furu mare tolu ai meisi o au fuafuanga mau porkalame o lea ua ta o tolo pua I oe ma whaatatitia au wā le tausanga wā o le upu moni lava e tātou ti tau leo te tala noa I ni tūlanga fui le le ka urkausanga fau ua pea masina fau I oe wālu whaasolo atoa tātou porkalame ma fua isea se le matua sawa o le alu le taimi wa iai. Ele umia fo ili no tala ele tae au. Iyo, o tano fo I lava ma kau whaaseki le ala I le tae au. Iyo, ia, whaalongolongo musika, so o malele yo se, mo se malu tae au. Ai te ia tutulot, muila umo fo ili haso la tobi. Maloa fua ai la ua maua, aia ele dei fiafi. Ma te ko fiele ka le leo le tua fa fere ia tula Asiata mo uto uma wo ma pa anga ma mai ia ile aso ma le aso ale unanga la BluTV me se fo yo le tanto proklame ole tauta ia mare maruia faivo si o tanto tro ia o monia u pole malingo le proklame e lo tarito runga ole u tauta ia mauli masao e pe o tala ile la au tau le tamaita yo la tau ya na fanua faiva sa e fita I tunga iai ia wa tongi foi la o se seu ua langatila ua whaapulo le tua lima ia whaamalo fai o le faiva ioi wa sisi whaatumua foi le tautai o le ngātai whale ma whaatue ina ua tau whaipu ea ia le ofe umima le ofe pupu po le matila ma le ofe loa ia awale anga le lei whaasoasoa lo tātou tapa au sili le langi o le whaamua ia ma le whaavitai ia mnuvau lo tātou atua ia awa o ia na whaia mea uma e mafuai so tau malosi ia masianganga I tautua pea o tau le aso ma le aso. Samoa o tau sama whainga, ia, ta o toia, o se alao, e le to e tau, ngā whatau lima, I se whaamatalaga vai, pa ia mai le vavau o le whaavau, e whaamalo atu. E aringe I aso, ok, o tei mea uma, ioi, o se kueli pālengi whaakakukusa. Be ua matua whaasa pasui soro le whainga o le nei aso I tūlanga tiu te mawhaiva mga luenga. Malo atu ia ila taurunga o le tātou apio fōlinga e me se fōi o le tātou YouTube le nei vaenga o le fiafi o masani lewa fōi me se fōi o le vitalinga ia songia tamito le matangi o le fōi mumo mailunga o le tātou proklame. O whele ua o aile korea tā ua le reitangi. Atalo fatuai avita vale malava lo nga lulu le tula ko le fa foino sa o ta vale ia e me se foi o tu sa lungo le ala fai mali lo tu sa au mo foi ke nga e fa io o mil ampa lo ta vale le tula nga foi le fa mai le muli se ta vale ia ai muli ane wa hafa ia afati aita ua mo ia foi le tanto wa sa o le mo se uso ia ni we nga ia te sele ta mai le tipa ula
ia o abele dei vanga le fiafi o mai tantou fe le te eva mai le nei vanga le fiafi be se foi la sunga ya junior Duffy io kasi ngai songa miti le mantou lupe foi vao ese na uma la fo ile songa miti malele ko ya le pe ale te lo po fe le upe le te mire I've taken my John and Teresa Tove I've taken my tanga le vanga le fiafi be se foi fionga ya fo ti lui kele kolio ya pe foi la mana tu le lei me to maftaka me to tele o to ngor proclame le fangare no foi Melissa soon abe se foi fionga le tama jan twala le fionga ya muang tuti lo se io e comunito malo la vai o foi abe se ya le songa le sala me to maftaka le vanga o le afiafi le nei o le talia le tanto fiso ta inga po bodi o le tali le tatu so te inga male a fioga de te fono songa le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt ia e pei ona tau mafai atu wai se taimi o le aulia na lela ina ia tau maua maisina a vanoa foi lele ia se fai se tatu so te inga pe ona masani ia awalanga wa talu lava ona fasolo ia le lanto wa malanga foi le Australia ia ma lua eva yaso pe tolu va yaso le po fonga le ia fa solo tu ai matulanga I fono tanga le pale mini ia ele to bawa lava se tato wa vanoa a wasi tato motunga afa po se update ia ma se tau tu sili fo ina initial vaenga o le sa mai to wina ile so na nafi o le lai a walu le tato porkalami ia o le Italia se tai mi ono fiso ta I mai ia le sunga le Laaulialemalietoa ia wa fo initial dai fa sili manisio vaenga ia e taua ai manatu foi ia e avele nei lao e fa malo ma fa talofa ia ma fa filo e bese foi mo moli la fa tai fa toa ia tanto company lango sua ma tanto major sponsors o le BluTV le Tasi Market ia bese foi o fa tonga o lo mai Samoa o lo taule nga te fale o lo taule lau ile ia o vaenga fa pena mai fiti o tonga e mesionisia tu boto le Pasifika ma to tonu la vaioni usila ia tasi lava le fale o loa te wha tuatuina o le Tasi Market mai ona la lai tolu West Auckland GI e whapeli tātou la lai nai Papakura I addresses e mawhai ona wha I lo antu whaftai telefo le tātou Kiwi cheap cars le I nai Glen Eden ia po o Great North Road ia le anga I lava fo I nai West Auckland le tautua mai ai le whatalaika I aurungia ma le latou fo ia unanga mana nei o Davale e te maua se peimengi mai le fa se fulu lima tala pe lima se fulu tala I le vaiaso e mawhai ona e tongina e mai se fo toinga Davale laiti fo ia o ngai Ubers, taxis, matulanga whapena ia tautua nama uturu Kiwi cheap cars fisota ia tuai mai se fo o ni Davale fa mo mori mo Samoa le si tātou company la sua moli fa malo le property brokers and realty Samoa le to fine le la le Lucila ia male unanga foi sa Elia so fale bes fnua wa Samoa ha so ta le property brokers and realty Samoa ia ile numero tu na tu lo tātou screen la ganta foi la le Pacific 40 male unanga le talo fa voucher le fioga le pepe male fretua ia tal falute ia male unanga le Pacific 40 male talo fa vouchers fai ai fa tonga ai tala I zero ai ngai Samoa I so o se fale o lo si se lau fale o lo to don lo tātou zero ia le Maota Samoa gas stations a mese fo le supermarket I nai vitele a fea I wale utuina o lo sa ia ma whainga fo I o whataunga I so lava se unanga me whaiona e maua na I le Maota Samoa service stations na I vitele ia niso tātou company lango sua a wale au nanto le tātou porokalame ma le unanga lang BluTV I le aso ma le aso whaatai o folofa ma wha malo atu mo outo uma ia Fatalo foi I le sunga ia finau siomeli mai se foi ia o le sunga ia motuloa maulolo fatalo fatu io e pe ia o di tau masani atu le swafale ia sunga motuloa maulolo po la whaututanga foi po la sunga tui sa mau le dei vanga le fiafi e reka whangaloina le tofine ia li nai le mafuta mai I Australia I Melbourne no me mai sa dia fatalo fatu le mafuta mai nai California me se la ia si uso ia sia mani tofi lau malo la o mai ta ua va vitele ia le tautua foi mai se foi o taleni o tofi ia lo tanto matai se le langi
So fo manuia I Melbourne le songa ia ele sala tali batasi e se le manga yo Laupea. Iyo. Mana ia fo e mese fo o nisio na yanta mana I vainga fo ia sa va ia tuai I le tulaga o le talinga malo fo ia mele pone la towia I le whainga malanga tua le teite fono ia male vainga o le malo mese fo ele vainga fa ufai le fa tuai le tua samo utasi I na fo I vaiaso ua tua na yantu. Washington sau noa le mafuta mai Amerika o mai le nai tulangi me se fo ila o Andrea David veu io kau io tau ma pe vai li lo atalo fa tu ya tau Tia Andrea David veu did I get that right na le mafuta mai ia I Hawaii mahalo ya te auto u malava de diva ngale fiafi ia me se foi songa ia sorry li Sydney ia le na ai pe go vai go foi e pe ko mai I Melbourne so now corrections mola tau ia I Sydney Australia le mafuta mai ia se uso ia fata tamati le lua me se foi tausi ia te sisi fa tai ia mafta ka me se foi sei no tanto programe ia me se uso le fonga ile nga fatasi ia fu bono siata lo li male fale tua ia bora ma le do falo ia vai atu matua masa ni mai lawa ia e le mongo vai ia ia koloni ngolo fai te tonu o Samoa Saldala fale polu ia pe foi la lo mau ia mo le tolo fa ngol proclame fa tai ma mai se foi Regina Keith Paul Warren ia le mafuta mai foi sini Australia be se foi le songa ia do foi pupu papali se fita le mafuta mai foi le vanga le via me sona nai mawama nai fa tai mafuta mai sini Australia fa tai mo familia o le brokalame foi lani fa ope le mafuta mai I America me se foi ia o le au malo sile ale Seahawks mai nai fia siero I America atalo fatu ti tafua puletasi mai se foi atalote tua masipau ia marsonga ia read J Hunt fa tai bor maftanga ile nei vanga ole afiafi tato malolonga avoi mai tato news update masi kausia kiako po uto ai tau no ule valele ia fai malanga mai ele songa ile Laaulialemalietoa lungo le sum ma wa si tanto fisota inga si tato fasalong fa business foi mai tato ni so tato news update ia matali si tanto fisota inga tu Samoa a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo ia te maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tamo le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata fo ilea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whape fo ila kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver gata fo ileo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pacifica. E tasi lava le no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy.
You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa. Whawhetai le awhio mai. We'll see you again and God bless. Lucila's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia fee, ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ya leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o ranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no whanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Taimo le wati leo walua se fulu male ono minute wa te nei le itula e lima pe ona ufai atu ia na tautalia se tātou fiso te inga male fioga le te fono o le fioga le minista o whaato aga ma whainga whaiva au te fia whailo atu o lea ua maua le tātou fiso te inga e pe ona masariai ma le sunga le Laaulialemalietoa le ua tea Polataivao Schmidt ia ua tau vai se unga fo ia soilunga o le tātou programe ia ona sa motu pre taula i tulanga fo io fuafuanga fa ale malo ia sa fianga ia ni vai aso motu da yatu
ia ai whaavitai leanga le leo le tua, o le ua toi tua polima, ua toi maua tātou ua vanoa e peo na masari ai. Ia, ma le sunga le Laaulialemalietoa, ia ai si koe kaufu mwhai tua o le tau whaafeiloa ia tuloa. Ia ai ka miro mai lo ma le round and round. Ia pea le utoi maua mai le fisota inga. Se tau join mai lava le ta. Ia, whaafela ia tui lau sunga le Laaulialemalietoa, lau fionga le Ministerial, ia tu lau nau tu langa whaalu pelupei na ilunga le tā porokalame, ma lor soi fuafolau. Ta lofa lava lau to whaalwai malaya siata. Lau fionga fonga o tātou porokalame, ma lor soi fu manuia. Nei foi vaenga o le tau na ringa lua whata lofa atu foi le mai moa ma le sirisira mai a tātou paanga masani. Ilunga le tātou televisia whasara lau. Ia po whea lava o mo mai ele nei whataltanoanga nei vaenga le asu. Ma lor soi fu manuia, ia I pa ia whaltala le lei. Ma lu whale atunu o Samoa yon tulanga whalupe. Ia tainane Samoa poto poto. Ta lofa lava, lau to whalwai malai. Ia dati tau whai whatalofa I leanga le leo le tātou matai siri le langi ua tau loa whoini nei vai aso ia ua misia o irunga le tātou porokalame mai seo tā aso e tala tala ai malongo puia li le mamano le tātou atunu ai o le mea mali o le fau te vai atu o le fwoi toa tā fiso o tai nei ama ta alu te vai atu tate se sama whaatasi mai iyo e se le pei e o ngatasi ali so ufina ngalo ma se vai vai inga o le tautai ia ele nei vanga o le fiafi. Ia, ele se me fau le fetala noa I o tato mauri. Mani. Ta si fia fau ia fai fau na tau le leilo taia. Ia sa fa pena fau taia o nei tu. O le lanu sama vo le lanu foringa walata nao. Ai vi ele rima na ele fa solo ai me se voi tu lango le lai. Maro whaaftai tele I lau fionga le Ministerial, lau fionga fo I le teitei fono, ia, atu sai fo I o le nei avanoa maantango fiu te lo fo I te pisi, ai, manatu na ona whaafsile tua le amatanga I le avatuana I mataupu, o amali ne yaso, le fo isa whenga I matauru manga le fono, ia, vai atu e pei wa fatua atau moso, mampu masito manga maitaru le yaso al toa lau fionga? Ia, o le fatua uma le fono al parimena na le lartai au, ta leiva mato manava le tulae sfuma lua. Ia mato anga isa o lo le fono al kapeneta. O le la fatua uma ma le fono al kapeneta. Ia mo tiri alu mai lo le ta studio nei le fale. E fatal tali atu ai ala usunga le vai malai. Ia to fal vai malai. Se fe kapo kala. Ia lo manuia me uma le lofa manga le anga le leo le tua. Manatu fa penal nai tu. Malo whaaftai. Ia, ua malama yulu ngalu nisi o mata upu o loo fau I lunga I le whaafifonga maua le atu manantu. O le ase taimi o na whiale ni nei whaafisili ai o te tau tuli au puina. Ia, le tūlanga I le whainga malanga mai lea a le whionga I le kovana Amerika Samoa mai se o lana au malanga. Ia, ai mai se fo le director o le tūlanga tau I whaataua inga ma whaatoanga I Amerika Samoa. Ia wa lena vai atu pe o lena e to tau tulitulia tu lava ia na tau talia mai fo I lau whainga malanga e le whaatonu o le whainga malanga. Ia ini tūlanga awale whiutanga ina I tūlanga o malirienga I ni awa noa. E au watu au mai. E mawhai ona au whaafisili atu e mawhaifona e whamanino. O ani mata upu na lau alunga I se tau whailo inga lau whionga le Ministerial. Ia, o ana nei le tae au le tau le valu ni le tae au sa mawele fisota inga ma le whionga le whatonu. O le whatoanga o le malo Amerika Samoa. E le whionga ia sori lofi. Ia, tō whawho e le ngawha. O ia leo le whaururunga o le tanga luenga whatoanga. Ia, malana sui lango o le whionga ia mamea. Sa whataltari atu lava ia le whionga le whatonu, ma le sui whatonu se I o taunu mai whanua. O na whamautu malole o tūlanga o lewo o iele maririenga lo ia Samoa na lua a tō Samoa. Siata ma le whafonga si o tātou atunu o le urua I taimire nei. Ua whai e se maririenga tustusia a Memorandum of Understanding and Agreement. I le vau Samoa na lua talu na
Tulai mai nei me o talanoa whaavao malo. Tele taimi talanoa e wha apine ina lava pe wha mawina. Pe foi ni mea wa ngā e whatulanga o whataunu. Ia e vi ia le tua i le nei taimi. Ia o lea ua whataunu se tasi o mariri e ngā utu. Ma o lea ua whanga ioi. O le mafuanga la o le matou fontanga na le lartaia. O le wha mautuina o mta upu. O lea ua whatanga ina ai. O na watu ia ano manufasi. Tonu Amerika Samoa, tātou povi o mamoe o pua o moa, saistu, tulanga o mo Samoa, ia matulanga le ano manufasi le faspovi o pispisupo, so sisi, tulanga o fua moa le mo eni a tātou. Mai o se upu vaneai asiata, o se urua i taimi le o lefa to ato e matala, no tango menei mo le tunu, mai o se la sanga e whawhitai e le tua. I le tō wha le fionga le whatonu ia solia. Ona ua ia tawharo na whina ngalo, ia mamana ia foi se tua lalo. Ia masitara sanga na ave ia i whelo inga na whai. Tōru whama sina taruaire na mato malanga i tutuila. Oina, na amata ilo na whai whiuta na inga. E le itoe whatari se ilonga e fono ma Samoa na lua. A fio mai lava le whatonu nei ma vaai, whai observations, whai research, visiting sites, ma me whapena. E matasi e lor whawhitinga o leanga, o le a saini le malia, le la woma na saini. E ar tae ao lana le la, sa matou fio fofo a iaima, wha mautu le tūlanga, whatoa aveila i o ni uta whata i taimo mua, wa avei ano manufasi o povi na momodi. Whape ave umatai au, le vaatai au. Ia, masa whai e fwoi le whatal tanonga whawau. Ia, na mamori e fwoi la i o le sosoani ma le tulanga lava masani, whalolonga masani. Ua fwa i el tātom tanga luenga whatoangam whainga whaifu. Ia le 5 se lau whaisua. Whawhai lele fwoi le mamori mo tula mamanua. Ia mamori e fwoi ma le 2 se lau wi a tilapia. Ia e ave i o e sosoani mo le lato fwoi tau whainga. Ia mamori e mamota i te iola. Tu sa e tolu ma mo e whawhine, ma tasiri ma mo e poa. Tu lau lava le whawhonga le tunu. Ia ma le lua ta noa whawhine. Ia ma le poa. E ave te iola, e leo whasia la me iola, e ave te iola. E ave amatai foi fufuanga o lato, foi whamoamanga. O le wingo nei whaafeu ia inga, ma whisui ia inga asiata. O le whamautuina leo le whainga paanga wavala lata. Leo tātou ngā ioi nei mitutuila. E le ngatala ina whaitu langa whaavao le malo, le vao le malo, le malo. Ar sota inga lava i e le vao le tanga aduenga, whatoanga tutuila ma tātou mtanga. O matua i miritino, o ana le lala, sa mamori alo i aitu langa ia i le awala ina ia mawhaio na rato sila fo. Ma wawa ia sisinga i o mai vai nei le, vai ngō tātou mamoe, vai ngō tātou povi, vai ngō tātou whawhaidere ngā whaisua, vai ngō tātou whawhaidere ngā tilapia. O le whasoare nā, male teritonunga, e ta tala mai fo i lātou avanoa, tā ua, mo tātou e mise maketi. Ia marutulanga na whaanga e tia tele. Ia te aulawa ia o se tūlanga la asia, te le, mō le whawhitaua ingo fua lava o whae le leanga. Mai vel nei avanoa e mo le tuele ngā whawhitele, i le fionga fo i le whatonu, ia solia ma le fionga mamea. Ia ono le whetala i o la fina ngalo. A le whatu ato le menei e siata. O le au whai whatoanga la fumanu. O la tau nei pito i siri na benefiti le menei. Sa istu mo Samoa, kato mea ano, e de opuntia. O le lava e watu le awala e whatupula i ai le awala e maua i mea i so staimi. E peo le anganga le nā ua
mana tua i sa whaawawa se singa. O le whaawawa lawa se singa. Ina ia mawhai o nao o lava i tato fua whalau aina. Whalau tau mawhamata, whalau whaisua. Ia mo mai lola e anga e tiro le tato feed meal lena whai. Wa sa palai mai tutuila le fish meal. Ia mai e mix whatasi ai. Ia ma tulanga na sa mana ia mato filo ingana le la ia tau lava ia o se la asanga fau ta ua. O le ua matana whatu tua tato whare moa, tato whare fua moa, tato whare sosisi, tato whare spobi, whare spua. Ia o me umalawa sa ta pena ia tato wi alalo, ia ano, ia tulanga ta ua na mai le atele lava foi le anga i luma mo o longa osi, o lo foi e batu i nei ia le siva e ngai fausi ai, tai pio le angi turmeric. E whaina watu le suo le turmeric i nei e watu bottle, e watu whaatu whangu i tutuila. E matau e lo le product a tutuila, tu whatasi. O lona winga, whenga o whiana o whina keki Amerika, a pena foi le suo le nonu, ia mali tele o isi fo whaere le angan whaina whaataunu ina. Ina ia mawel whaafitau inga mo Samoa na lua. Alo whawtai lo whionga le Minister o whaatoanga. Tele le nei so sia pale nei tamau a inga me sore whaito toa le ua toi te tala mai. Ia awa a fua iai. Ia ole matua va la lanta wale fo e tau maua to le ua toi whaamatanga me markako pe mika fo ile sufa aso le mawhai ai ona whai malangatu. Ai ua matua ta ua tele le nei a vanoa ma le nei fo i whenga inga ua toi wasainia mo le lua i taimi. Ia mo ila tau ora ufaila fumanu wae pe o le tau ma tau ia ni usila nei. Tasi lea mo nga le nau ia ora sao mo ora size 2 a Samoa. Ia le ala whawhetai. Amu ia foi Amerika Samoa. Ia ai mai te lea tu foi se le ni o lo fia ile mo to fia. Ai whawhetai wata talai ma vanoa. Mo si o tato waturu. O au ta ia ila ile vai ngalen ai ta uano fia whawsili e tuai le whainga malanga le na e malanga tuai au Italia. Mata tu lava i taimina Asia ai fale moa te tele. O le anta lea o le tuainga fale moa lea i tutono le tanto watunu lau fionga le taifono po lau fionga le Minister. Ai mai se fo yo le fatulanga ngau le tuainga fale moa lea i tanto lau ele lau fionga. Mfona i falau tele le tulanga lea lau fionga Minister. Ia, ole sia tina e moa le sa matua sia i Brisbane. O sia tina e waleva na tala noa ina wa tule mai fatu tua ile tua sa mo tasi. O le aso la vana matai da fatu la ile malo. La so fo nan fa so tai me ia we. Le au fai fatu anga moa le. E mai sa u siri e pola tonu le ano la to fa mo moi. Ia sa tonu la to plan. E fetau tonu mal bele to o batu ia ta. O le substitution foi leo moa ia mai fafu. Ia au nei tātou toi a mea ni moa mai fafu. Ia maua moa ina ia tātou e tari le sua. O fua moa. E pen tātala no moa foi is tātala no. E fitu se furu i le valus food container faso futu. I masina umale tau ma mawhai le tunu. A e fika la nā taimi. Ma le taimi leo e le tau pusa mo le si maurunga o no le suau. Te le tele me te tau en tato tiro. O te tau na ngosi nei le moa tau mafu. O tau fwena ngosi nei le moa tu fwa mo. O le fufuanga la le ufai mal company le e Brisbane. E matua a mai a fwa moa i nei. O na mai le fai lele i nei. O na mawai le ta mai moa. A mawata mai moa ia. Tau si whaala popo ai te tono le lua vai aso. O na tu whaala le inu o mafio apa. E whai ale pā moa le tu malo ia. A maia. I le masina. Tasi le masina e whangai. Ai mau le 2 kilo. Ia masina ma le afa mau le 5 kilo. O na tu e whaatau mai le te tono le company lea. La tau te ngosia e lole mea ai lea le moa tau mafa.
Lea tau mawhai turi le me leo le. A mai o pusa moa mai whafore tata no ai. Fitus full varsu container masin. Oi, lei e tel tonunga tau mo fiatu. Na lo tau mai whafore mere sa mai whafore. Ile mo felesi tau mawhare na. Ai le tau warfua mo. Na wasir fia tato fua mo le umatala man maketi tutuila. Ete le fo ilona whalangolango manga le. Pea sa fo company mo le. Ole ai kia atola le tuol mene. O tato miliona tala project. Wa foi le la fa perfeita inga ole taula na mai fa pe. E fa failele le tu malo le di ma fe mo le masina. Ine rua masina. Por toru masina fo. Se la popo ma le. Tu mai le tu tonu atu va tu foi le silot. Fa penale cycle le mele ta pena. Mai o matua ai mauti no le fa tala mai. Ma fa na una tainga le le company mole. Ole amatua te le so na sautau. Ile atina ino Samoa. Ai mai se lava tulanga tau export. Wa tulanga sidi na mana mia. Masir fietu tu ila tiata. Le o rota la fitu rota la varu terminated rate. It's the highest currency now. Ai afai tu la e va tu ila ma Samoa. It's very close. Na irole el tato benefit. O tala Amerika le fa na ele e ma New York. O le half an hour away. But si la o ele te le fa manianga le turi nei. Half an hour away. Ali. Ai ma wal tupe Amerika. Tele le mela alu me ano me botau mustang. Tele tato wia. Tele ano manufasi ya mar tele mar ano noi. O meu fatulanga. E fa mo e te manatu e. E se taimi ona lo interview sa wale ma director ale malo tutuila. Ali. E le leile na e vatula tala fa ifu vulan sa non. Ina i manino malama le tunu e. Malama le mele la fa solo. Tato fale moa nei siata e tasi lava le mafuang. Nei e lava tau mawhai le tunu. Food security, sustainable supply. Au nei motu. Ai pole ano moni na o le mafuanga na leina matou a siasi. A nga i le fale moa le Brisbane. Ono le wha moe moe. E mailo i nei ati na e loa. O le mesili. Sir fia fa pele ta sir fa mo le tu malo ya to lima ta fa nga lu ngai lima su ta si tu malo e o mal toru se lau i le fa se lau nga lu nga fo de la mo we o me mo la va ta fa ta ina mo fa mo mo ba nga lu nga tangata ba wa ya la fonga ba wa me ai Bawal export. Ya wasi sila el tau mga la toso ini me aset. Fa pena sila ngona. O fa mo nganda no tangalan. Malo fa tai yo le ua malama yulungalu fa mo nga me se fo yo le fo no tanga le sa para fia nga yelo fio nga me se fo yo le fa tonu o le mata uputau fa to anga i le malo le moto fianga ya briki Samoa. Ya le fo fa fo ma to o le man lo telo le atunu. O te talava noa ke ofo se le fia fai fa ko anga ma se le fia fai la fu mo ma se la fu manu le la fu e ya Samoa ya ele manu o me so no o te fia fasilia tu ele mata upu fo ile fa lo to fa le lo tu langa fa le tai fono ele fai nga malanga lea na malanga tuai i Australia e tele yo o manatu fa lia ai me se foi o fitongia inga le ngata foi fina ngalo mai le tua ngai e tu sai lo fionga de te fono le fainga malanga le sa tu va antuai e o telefone siringia lo fionga le telo niso o fa fa sala o la o fa fasili anga tu i walanga le o manino ai lo sau no nga mua no fa sala la ua le ano fale o le fainga malanga e akili ai niso tu inga a la o fa fasili o le taimi male lo fionga o la so fina ngalo
O le no whaalongolongo tu fo iniso fina ngalo mai le tua ngai whapea mai ua tu utiu te whaale malo. Ai o atu e whai mea ia. O laula foi le whaafsiri atu. Na whai na iau tiu te whaale minister. Na whai na iau tiu te ua tu uma tiu te ia ai e malanga tu whamanta o lau whaafsiri na ile taimi. Na ono a whai na tiu te ai ono o le tau wasaina o lau o le fōma malanga tu Australia I le wha moe na ia whaafita ia le manu lau tele o e na lango ina le vang whapawhai. Ia, o lea tu sa o loto ia fina ngā lo tangata ia mo la to manatu. O le lalo langi ale nei siata I le mawhaia na e whaafase na fina ngā lo tangata. Ai mai siai la tau o lo whaipea le nganga o le tau whaasese. Ia ma le nganga o le tau whai ma le nganga o le tau whaaleanga. O le malanga le na umalanga ai Asiata. E rei whapea na o le mea le vanga whai a fiai. No walu foi lo tūlanga wha minista. Mantua no latu a mata le wha moe o le vanga whai Brisbane. E no o lolo le fono le ma lo langi o tau mawha le FAO I Thailand. Au nei mea umasa ta milo. O le tapenanga lava o le anganga a tau le il whainga malo ma le tau o le malanga ni. O Samoa uma na matou wheloa I atunu umama. O whelava ta wharealo. O le paia ma le mamaru leo le atunu. E whaataua umanga fua whaele le anga le tapena atu eo. O lona wingala. O le tala noanga le na whaitemi umare no I. O la utatalo I le tatou atunu. Ina ia lo whangi e whatau uma me ia lau lau atu ni. O la le mea watu. Fua whala awaina, walau tau mawhamata, o koko malu, o ava, o mea ano. E le ai se mea tasi. E le whaatau el malu le tatou atunu. O le mea mōmona e taunu whamanino. Le sa silatu, na ua siel whale moa I Brisbane. O le ale menena, o le tūlanga lau tele na waramtanga luenga. Sa au tala noa yalo mawhanau le atunu. O lo whaila to pisnisi whata o loa, whale o loa. Ia tunu umanei o lalang. Amerika, stete e fitu, tutuila, manua, ia New Zealand mai ai karai stete, e tau iau kilan. La to mai whai whale o loa. O le tio whasala lau, o le whaalau loin. E te le la le atina ina. O le atunu, I tūlanga lau tēne. Pea tātou ngoi whatara noa. E mafuanga o malanga. I tūlanga lava ia whaavao o malo. Ia, matūlanga o le mitanga luenga. A o le si tu ato o le malanga. O le whaafetaia leo suilang o lango le ainga o le whatutua. I le tua sa mautasi. Ia, wa sirfia foi upuna whaidi. Taimi o whilo inga, marasa wari ho le Samoa. Ia, a whai e mai lau whatutuanga. Pe manu malo, pe malolo, ta te whilo ia. Ia lea o tasi tau sanga ma le lima masina, o toso. I whina unga la wari I fo ia, a whai ni. Ia ewi ole, o leu whatau no. Ia ole no winga la, whai tali ia le tangata te e ia, maona la ngona, po le ale mafuanga na re, no. A leu asisi la mai, Asiata, I wha moe nga noa, ia, e ma eu. E ma eu, e wa sila I le tau pati mai o Samoa ato. Ka le sia o le anga nu. E mai se foi sui o malo. Ato fatasi foi ma meia, o purinu, o konsula. O la le men. O whilo inga na whava o malo. Ato whilo I male meia Brisbane, wape na Canberra, wape na Sydney, wape na foi ia Melbourne. Ia, ai lau le e pōrambolo e motu tua. Let them park. Tu lou lava Samoa. A tu langa lava ia wha moe man mele walu. I reto e manofo oi po te soromuni. O leo wa amata na tofa manuianga. I tere ma le ano noa I o me sa tau pule. O me sa tatala noa tu. O leo tau mai. O leo tau nu man manuia.
ai per tulanga na o whalongo tu for this time fa mai o tupe le malo le te malanga ma Siata e tele o pulo na te si la fia a usa vari no fa va malo o te tara no o sui il parmene minista ma sui il malo a o tau nu ile vai tele o lo ele tu nu o tau tala le aingo fa tu ele tu sa mo tasi lo to fingal na fa te fondo ai le ma faina alo fia fu me uma e palasi lava le fui ni le la palapa ma sanga tonu foi la ngol fo ile taimi ma pulo e faina fa mo ina ma faina service ma fo angale no ya per tu langa na e va tu pe langa la eta fu ta fu afi lava ma natu e fa leanga se fa mo de ya la tu tinonga siata mo fa mo fa staile tu mo la no e se foi lava le tala no miltino lungo televise to ta mele fai e se foi le miltino wa matua matautia le tau pati mai e ma upu fale anga na o atu mai mauto tupe a meni to i fo to tupe ya o te no fo matava ai ile ele o le lotu chata a fa pe o tu Australia ma New Zealand ele o ifonisi yo foringa na le mana ia foringa foi na vai ma walalo era mela o fu fa fitai tanga ya le na vala vai al fa tu ele tu sa mo tasi a foi fa stai on le lango ta wai lau fa mo yo a foi me o lo tau mo fai ina I fa le ele tu on va la wina na ya pe o la ngona na o soi fo taimina fa tu pula yel malanga e male tele le mau ngā sa na lau mai lunga tau fa tau ba ai nai just let it be al fa mo e al tato fa nga malo fidia move forward malo fa vitai au tai ile mata upule fa vitai wole e fa bani no ina le vai nga le ana no utoe fa visilia tu lava lau fionga le tei fono polo fionga minister a o soula la ngona I lau moli mawina o lau malanga mai atunu I fafo wa o le bumoni o le wa so o lava ia America New Zealand Australia pei o malo te tele nei o lo o sasangi atu o le soula ngona fa mantana o nga fo I lau malanga mai ele nga tau tiu te fa le malo tiu te fo I fa le ba a kapeneta male matanga luenga a tiu te fa le pati a ele nga tai le o le tau to tu fa te singa o le felo faninga o le mamalu lau tele. O le asau mai tau walanga o le upumoni. O tangata uma ia na sasangi atu I baenga fo isa tātou iai a mesa fo mori mawe. E le nga o le fast uma. Whamata ele ia o ngā fo ina ia toe tau totongo ma toe au mai whaatasi ai le tele o community o tau ma vai ona talu mai le ungar whenga palo. Tala so fina ngalolo fionga le telefone. o fo vai ana na vai I Brisbane e a masini fo ia ma Melbourne fo sa o tu ai sui o si foi vai na fa o fai mato ma futa pata o sei tu le leile na o se mo fo le leile fo na sa ve foi la tu la lo tato ai na fa tu le tu sa motas fa mate lo se la pe pa fo lo tato sa malinga ta noa Tasi fa soa ina ia mo se tasi awa o nanga dei fi le mura tu no ya wala lo tara no ai ia te ula vai mala mai tau se le leite le tanga talango lako ai tu por pisa o le malo lo ai masio te tai o le tu ai pe o yalna o lo tu lo lava o lo fa mata per o la ule upustu sa e le malo lo na fa o lo ataua Walona tau whaleanga, ma me umolo ia tāpena ina, awale, whamoe. Whaleanga, nā whaleanga lawa ni mele whai, chat. Ia wo manatu, nā lea whai na ia lea. Ala sisi pēr le whamoe nā reino atu. O le saidi ngā manuia wali tu mā loma me uma. Awa ula mai, siata te le aru se me masar salo.
o te le alu fo i se mea tau mati. O te alu le mea lo i eilo te le tununga o le mea te tau na fai. E le lei ele tunu. E le lei ele malo. E le lei ele mta ngā luenga leo te au nai. Ia, ma wha atupu te lei nai pere te mao aingo Samoa. O le nei me fai nei ua lei lor me la fai. I le tau tau fiofi atu pea o le nei mea o le wha o loa taua. Ma le tau wha leanga. Ia, le ati la mai. O upu ia matala. E fōringa mai wa manao. E tani tonu watu. Le atunu ia lato. A tu le malo whiwhiwia. O manao lato te whao ina. Le wha atua tuanga. O le wa umana fofola e. Sa moro na fala. O le wha atua tua. I le tua sa mawatasi. Le utura i le malo. Ar whala bela. Se lau karia ka ngaka. O sole. Asisira mai se wha mawarunga na ate. Asisira mai se wha sau siri na ate. Yana na asisira mai anafi. Wa matua i le ai se ngau matau. Le ai se ngau alofa ngau re ngau matau. O na la mea na. Ia ai ui o lea. O lau tali atu i lau fisiri. Asiata. E te le sao ta ua. O le tāpol kalani. Ma le tau whai wha ma lama. I le tātou atunu. Paulo le wale tau tātou o iei. Rati na o Samoa. No more tok tok tok. Whai me tau na whai. Saili whai ngingam whasolo. Action. I le tuea o nāna me leore. Pisa 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 ia. Sau pi rima. Le si me tup. Ia e peri tu tā ua nā ua. Maloa whaavitai. Ele saunonga manino lau whionga i le teitei whono. Ea, me se fwoi o le vaenga, se i tau vasai fwoi. Ia ona o le ua, ia isi whali tonu fwoi o le tanto wa sota inga. Ia au te lo le ua manino le finangano le whionga i le minister, pa le whionga fwoi le teitei whono, se i toi whaatiri talipe toi maua se toi koneti mai ia le whionga le minister. Ia, po le ale vaenga fwoi wa ai manantu fo isa moa o e fa foka bo le ni va ngola fiafi ya o nai meta upu fo i tau fisiringia ya ono le fito atu e mo se tanto wa taimi male fioga de te fono ya po le fioga fo le minister ya wa pe usavali ele tolu tanto va ya so o fa pa fala mai ya na yo tanto wa no ai mai seria tu sai fo le tanto so tainga tu manantu pe o le uto ma wa le tanto wa so tainga male a fionga ile minister po le uto e maua mai ia aftai o lena manino lo finangalo wa mai a foi na fasifo mai lo finangalo po le uto e maua mai ta fasa longa lo fionga ile minister Salta City ma lo aftai o le lana ta ua ile ila ua saunonga aftai foi lo finangalo manam lama te fia fa fisilia tu ila le tawuru manga sa ila sona nafi ua malama fo ia Samoa ele ise tafa wa le saula vai pega te failangi o se mata upu leva ona tuli au puina ma tuli matanga u e pe le tala i le ufiesina wa umi fo ina tau fale mai au watu au mai ia ma fa tali le toi tau fa ato ina o le fina ngalo le na tau au mai le fa masinonga ina ia fa taua le vai sua le ina ia yaisola fina ngalo le la ua mai a matulanga o le unga le parlemene o Samoa. Ia o le ua tu le lua se furu fa masina. Na tau mate Samoa la son na fio te fifsili la ufionga le te fono pro fionga minister. Na tau mate Samoa na ma fai na tau fa matala mai le langona i te tondo le fale fono. Le mood foi lele to be honest ka ke fia sa fa ia il tate vai tunga le tension foi lele mai se le i umai lava de si ui ma le paloka foi le na to tau ia ise fetutu nga ina o le taito tasi tau wala au ma e ma whaina te lau fionga le te fono whaina tau wha marino mai matatala no mai mo mantou i la ngona i te tono le fono le taimi le au wala lata le vai waa i le whai unga o le awhai ia whawhitai Asiata no manatu e le toe mai mo sta taimi tātou tara noa nim tau sa o lava mali Tanga fo ele ai ma se manuia o le tunu e maua le tau den tupo na. E matua le ai se tamau a inga o se manuia o Samoa e maua le melen tupo na.
Na paualo na itu sa manatu e Taupea no isi tal. Ona ia wana itu tu lai mai mo lu bana. Ia la fau mene o tu. O le leta tau na toe sau fa fai fa tasi. Sui su fono le pare mene mani tangata u fa maonia sori ngā tu la fono. Wa mele u mai tau. O pe umana na o e faide mea se ma mea sao. E faide mea sao me se. Wala tau talia o le sori tu la fono a e talia. Pete soli tu la fono te la tua e te nofo te fau tu la fono. Mena le sa tau fai fa pulpula na nafi. Tele fo lava ia inga na mawai feuta na inga muni fo entau be besi ia imale. Pionga te mai tai pale mi. Ole mi milo up mal tau fa si se. Le mo modi bainga ole lato mau. Ole te o lato de lato waso po insavo de no man. A foi no atu. Yan fa mal pan. Na suru su fa me na ngata I fa tau tonga sui su fono. O isi tanga tele fa tau toa. Ine fa tu fa tau toa. Na fa wo mal te mi sa tau fa tau toa. Yan tau wala u mai ru mo fa fono e ma to mai wo lokal fa. Ala la va tau fa mo modi mai. E sa ole la toma. Se ya le foi na vai atu le mena le no tu la yen na. Ya ve ese upu ya fa mai ese se uma sa no nga afia mena fai. Ese se le fa ma ni or sol tu la fono or contempt of court. Ese se le fa ma ni nga or contempt of father. Was ti sira le mera I mana tutanga. E la tele talia la sol tu la fono. La sa no fai life. La sa no fai vere me taf wat. Ma le me fa se le fina ngalo sa mo. Ora la meta usiri la to meta usisi sa. Sata e na le mai mau ai fu le taimi mal tata no ai fu. Ai le se me ale tunu e mau. O le me siri ma le tau ia te ula vai. The nation is not surprised. O te lia tangata le mena tupu. Mo leva le te tau na fai mana. Io e. Ni a fa au. O ni tangata ua. Tu lau lava. E leise se senga ma tangata ua toto lima. Sa o mena. Pa fe fea na fa fale pui le tangata. Tangata ordinary people. Ini sori ngā tu la fono fa maunia. A la me la SL tweeting ona fa peu fai pule. Pule sa vem par mia. Po leva na tono le Maota. La me la SS. Mena na ta fa elo malan. Ia ma le fa maoni ma le tau si sia le. O le rule of law le tatu te BBC. E pe u mana tu asiat. Ali. Ke kakala ngol me suma di ele ki el ko inga malo mako. Kakala ngol me ele le ele tau mafa ma wel pa se so tamati la onga. Tata no me o la le wifi e tamati. Ya tu langa ia le e anga I mai nei. Ya no mai tau tu nei fo ide. Le wo oka. Ya wa mata na ava vau tangata. Pe wa lili vau pe ni mai da fio so ba. Te talo fai. Wa le se I fu I se tapu ele I lava e lea. I lava lea la wa batu la wa inga lua tau sam. I de se me fai ngatar me le mo lua tau sanga. Ai to fai vo le si complain ona lole. Yan to fa so I fu lole. Ale lava apa ono lava I tu malo. No mena no apa na fi fa poi tu malo. Talo fai. I le vale tu lima ma le tofi na mai. Ai o maita alo ai pe o la to me to tin. Le popole le fufua tu lo lava. Le fa alo. I le fono usu sam. Vai. Ai mas fatu ese. E lei loa le va. O le fono le pare mene o to uri uma le atunu. Ainga, tapa au. Kano polo to finga na fuao. Fa mawalulunga. Le mi ngao. Vai upuna lafu. Sauno atu tai o le malo. O le tali muri na ala leu.
ese se talo fai ele o vai atu wala la uma mai si mea ele ni me fa le malo e o vai atu nei ia wa tere mano no ani si me sa lafi ai tua le fa o so ino mene ia o wa fia tu ai so nga tu la fon e o fa longo atu nei wala mai alu e toi bange o mai non fam si no ngore no e se si la o sa mo me ton wala no fai atu ai pea o tui la epa sai tua uma o le faunga o le fam si no ngare nei o le nonu ia o la vea so ri nga tu la fono e fa ngai le leo fa ngai lo ia si ia le nonu le se mer malo no le nonu lo tu malo o io non pisilisi non o le pisilisi ai nga sa tu wa mai nga sa ma li to ma fa to ia ai suisu fu ia malu fa oso le na ma fai men mata upu ia le la u fa longo tu nei talo fa ia le la u matua ia mai sa o ai la vai wa tu le malo na lu fa nga ilo na malo si fa pale mia le na tem e fai ai tangi e tolu se lau lima sfuru na fa sanga e te umalo ai saule ungal fa msinonga e mama uma me ale la fa mai elu e toe la langa uma mai tu la epa o le la au na e fa fau ia te le wa toe tau e na nafi la upuna mai avatu sa o upuna terminate ili toe alo fo se fa mtalanga o le la au na e fa fau le wa inu ia nafi ma tu langa na tauna tua tu sa o lava le upuna o mea umana e mafau fau ia o la vea ma o fale pui ai ma o wa fia i soni ngā tu la kono inu iai ma o le fua na lulu ia fua na usi sele ma lo fa tai tele le family no ngole a vaenga le me so le tulanga moni au le tulanga le sona nafi ia o te lo le sona pito i te le mai fo yo le sona nafi la to wia wa afuai na fe le fa fasili ia ono se le sona mo taiao a wa fo ia le mai tau atu ai me so i lan to o le lo lo mani o lan to taiao e fia i te tono le motofono ia o te lo wa fa fitai le tulanga na ta auto mai le sona nafi ia o le foi la ua muri ta ia ma fa ma maluina tu la fono ia me so vaenga tu mau o le Maota ia wa le no tau fa afisilia tu ai muri o le la wa a fea i lau saunanga pe o le wa fea mai ai ma le toi tau o mai ngai lunga o le nonu le no tau afisilia tu ai ia langa le wa e fa ia ai fa matai toi ma fa o la fa afisilia e toi ma faina toi langa ia tu ai nga me fa pe o le wa ta auto mai fonga fa misinonga ono le wa e sauno ina lau fionga o le foi na fa ma pu e mai le press conference na le la e fa oia wo ma vai e ma faina toi langa nei mea ma tu langa fa pena lau fionga la e ta tiel tu la fono mai le fefe fo e toi o tu la fono pe a fa ia fi so pa ua le tu ta ua le ua mauti noa mali fa fonga sa moa Asiata e le lau sisira nei le tunu o le tau talangia pe tu la e pare non o le a alu e toi la langa uma mai lunga matau po le non e sa na matau e le matau po le vao pesta o fa lima fa msinonga wo sei vai el me wo el tau ya a ofiti le tulanga la vole o le la bea ile tulanga na o ia na nafi pa wale o tulanga no manatu fa mafa tele Asiata na nafi o le tamali anga o le parmene ava no fa ya tele fa mo mato le mot e temi uma mato ale mamalu le parmene Asiata ele lor fina ngalo le tua po o ele si tofi o tato tu malo sa patia lumna tatele lo alo vai ai e tau nu le Maota ele ai ni tangata sori tu la fono o sa fa ai mali ia tu lai tangata uma o tangata ele o iai ni mea fa le tonu po ni sori nga tu la fono ina ia tau sia pere mamalu le Maota alarme le mana na o la uri
e pei o le mea noa. E le papole. Tu sa pesone tu la fono, po ufa le tonu, ala la vai fina malo si mai. E lei se me tu. Pe mai la faina. E fa mangalo. Oi a fa mangalo e fa fesa mo le. E alo lo fa. Fa fesa mo le tilo mai le a wala ma fa vai. Fa le tu la fono e pui ai. O uia o te tu malos. O le ale fina ngalo le tua umalo taimino folo tu malo. Ai sauta ngata le mudi mai o tua ai tau no te to. O la iele mamalu tau aloa amana ia faaloalogia le no folo tu malo. Au te le mana o e latu se tangata wa tau avea le tūlanga o le sui o le sema iata. Ia e latu tonu. Ia lai militino ma se tangata wa parpala lima. Tu lou lava. Au fatu sale upu le wa afie tu la fono. E le ia se senga ma le sori ngā tu la fono. Nai te iloa tangata wa toto lima. Wa afie tu la fono. Io e tu la fono onga. Ai mai sa mei e lua. Contempt of court. O winga le mi ngau. Le mafau. I le whamsinonga. Whamsinonga ai. Whamsinonga Samoa ao. Lua, winga le mi ngau ma le mafau de pale mene. De pale mene ai. Pale mene Samoa ao. O fea la se si mea siriatu. Chata. O fea nisi le mi ngau. Siriatu. O tau nungu ngomeo. Ia mel na. Ai wo manatu e. Ke rosi taimi muri al nei asiata tati tue tala noa. Malie. Nem ta upu. O ifo e. Ke ifo se tapu. Se iwa wa ipo lalta ununga. Ai ua nei tofol men nei. Yata o so se ta ngata. E mala atunu ua. Mala malo oa. Mala aunu ua. E lei. Fiola fo o fano. Uputu sa ona vai ane alfa fonga le tunu. Lango le atui le mafau ya Samoa. O lale lava ai. Lale la sila. Ile pa iyo al parliament. Ke ai se fama wala. Na le ai dungan menesa. Fuao. Ye popole. Ye oyo lea. Ata tia ai o fina ngalo. Le nganga lava ia malfa moe manu lauti. Le amana ia le pule Samoa. Atu tofi ai mātou mateo tau le tunu. Ba lo whaavitai tele lau fionga i le minista whaatoanga o lau fionga le teitei fono, lau sunga le Laaulialemalietoa. Mo le whaamani no ina me se fōi o le Folasa malama i runga o le tā porokalame. Ia me se fōi whaamani no ngā onesi o vaisua. Ia matūlanga o lo o tutupu nei, ia me se le whaamani no ngai le atunu. Manatu fōi ia o le asi ilo tā vaiuta. Le nei vaenga o le hafiafi, ia o na le tātai mi fōi le nei talu mai le tonu vai aso talu wai. Ia ua tele ai tā fisili fōi e mai vaenga ua mo mia il tā catch up. Ia au te lo fōi. Ia o na o le si vaenga o le vai aso fōu. O le fōtoi maua tā fisota inga. Ia hai la fōatu. Tō le matu pala ua Samoa o lo whae pairunga o le porokalame. Whaafitai fōi mo le nei vaenga o le hafiafi ala fōatu te taurunga mai ai sau noanga whae u le nei vaenga o le fiafi. Ia, whaafitai lau fionga le whonga o le tātou porokalame Asiata. A malulua tu foi Samoa nei vaenga o le fiafi. A whai fo wala e loa se whaamtalanga. E lava e tau mo whai e talitali atu le mae o. O whaafifianga o le fiafi. Ia, ai malua me whare le fina ngalo. Tau mo whai pe whaapurapula whaamamalama tūlanga o mtaupu. O le nganga mar whaamoe ia. He maua ni manatu, le lei, ia mani whaalumanga le lei. Mo le tautua ina si o tātou atanu. E ala le mtanga luenga o lo o tautua i mo Samoa. E tuli luma so tātou ai. Samoa le atunu pele. Tuli luma so tātou ai. Whaanga aile nei awa no tāua e mo le tuele ngang whaatai tele. I le tāpua inga maua si o tātou atanu. O alo whaiva lo pāle mene le aswana nafi. A whai e salauta. Ia tonu pētai.
a fai sipa le lamanga ia ngase le fale o Tautai poto. Toi fau le fau sanga le pa, na ia ua nei toi sala le fau tanga. Pa moenga, e le tu au no ina, e puipuina o le Maota o le tunu, nanga le fono siri le Samoa. Ia ua nei toi fale tonu, le puipuina o le fale o Samoa, fale fautele o le Maota. O le poutu e fale lango, iei poulango lango le fale o le tunu. Ia, le ata ingo le aso ananafi, o le ale me o tasi i le tofa ale pale mene, o le tofa ale na Samoa. Ia nei ave noe mo le 12 te tele, tapo inga, tono si o tato o tunu, wale paia ia inga mtama, tama ma inga le usonga tu mo mapule, tu au mala tawa inga le tai, ma le vao funti. Tapo inga fua tato motu i sae, whainga malo, tutuila mamanoa, ia, a whaifo rasa uto mai tau, ia, tau pulava wha aloto i fale, ia ile tūlanga ele tu au no ina, tau na fofa vitau, na ia ua nei mama ioa, mama i taloa le sā, nei tu o le tato ainga. E whaanga ina fo ina nei avano tā ua, tiata e mo le tuaila ngā whaaftei tele, tu sa lau whainga malanga, ia ma le mamalu mawalunga, Samoa lo lalam papa au i Australia uma, mai lava i tātou ainga uma, ma tātou tūtaulangi, me se foi Samoa poto i Brisbane, fionga te fono, ma laulawa fono, te nane foi Samoa poto e langolango ina le tātou ainga whātou tua i le tua Samoa Tasi. Ia, te nane foi le paia mawalunga o le, songa tuina whātonu, Sydney, mai se le paia mawalunga o le laulawa fono. Ia, mai se foi le mamalu mawalunga o le ainga. I Sydney atoa, mai se Canberra, ia, ma le fionga te fono. Sui te fono, mai se le laulawa fono. La ainga le whātua tua i le tua Samoa Tasi i Melbourne. Pēl nei awa noe mo le tuaile ngā whafte tele. I wō ma ume mamai, ma pāanga o ainga, wō mai masani, sa tātou mafuta i nei vai aso o tea. Si la fia le atua le nganga o le whaftai, mori atu o no loutou ma au man mimisia, tau e manul wha mo le ainga o le whātua tua i le tua Samoa Tasi. Ia, ma le tatalo le leo o a me umasare leima mata mo pie. Pi ia le atua. Ka tutumu me whangango ina le mātou taunu watu. O la foi se whaifua ma sa moria, sa mātou uatua ma tāma a watu. Ia, iau tō whina ngalo maari die. A lo whasoro pēr wha moe moenga, siata mo le rumana i tāpol kalame, whaaftaifo o lo. E le tu au no ina lava, tunturi mai, tunturi mta ngaua, tāpol kalame, i o Laaulialemalietoa whaioi. Ma di e foi ua leiso o lafo. Sa lafo ia o mal tātou. Tātou komiti, ma le tātou ainga lango sa amato mafuta ina i logo fisa. Ia e whamalo atu foi le fionga anae mo. Tāpena ino mea umai le fontanga whau e lea piafa. Ala tātou whelongo nai pēa. Titi pe tele Samoa lau whafonga. Nei tūla le fiafi. Mātou wālo lofa tele atu. Manuia whaiva mtiute mga aluenga ma le wala wina. O whea lava le tafo le lalolangi. Mo mai ene whasa launga mtato paanga masan. Wha manuia le tua. Manuia le fiafi. Alofa tele atu. Ia, whaftai tere lau fionga le teitei fono, lau fionga le benista, lau songa le Laaulialemalietoa tu sai o le tofa, te tala o le tofa sa sa. Ia, ua o ai, o onga le tūlanga o le, te talaina o le tofa, ia, leanga e, whātulau foi, sa tupuama, sa malietoa, ma le mamaru whare tonu. Ia langa o naite suafa e atoa, ia i le whao tu mua o le tofa e tasi a Samoa. Ia lau wa e te tala le tofa, eoi, i le reivaenga o le fiafia miso le, utanga o ya Samoa ia mana tu o manino le tai o wa manino fo le tai o loma le nei vai ngole fiafi ia o tu balie fo ile fare se lau e pe o le tala i vai o le tangaloa aupo ia wa fo ile fa swanga male te talanga o le tofa le nei aso ia fa vitai e tau ile alofa ia tu nga uma fa vitai fo o manino yulungalu ia le tulanga o le fa manino ngole nei por kalame me se fo ia le faina no sa wa to te pena le leir mato ofisai tulanga o le to wa fonotanga sai ai
ia o le ale afaina le o ia te iloa ai wa ia iloa ia vaenga ia o te se ilonga fo ta por kalame ia no sa foi la ia le tati tala noa matulanga fa pena ai fa fitaitele o tole matu pala Samoa ia la ia fa manuianga ia mana tu foi fa amu ia Samoa tari se pai foi fa manuia ia fa manuianga mai fainga malo ia o di tele tu te mo le fiafi fa manuia le tu so fo mai alo fa tu so fitaitele manuia le fiafi fitai fa se fo ia o le ua mai ale mafaatalonoaga ma le fioga i le teiteifono o le fioga i le ministao faatoʻaga ma faigafaiva o suʻesuʻega faasaianisi a me se foi o este tauti a le tatou aturuu i Samoa ia le suga i le Laaulialemalietoa Polataivao le uatea Schmidt ia i luga o le tatou prokalame o tatou prokalame e tele na masani lava ia solua teitasi ia peitai ia ua faivaese lo pepe le foi vai aso ai mai se o taurumanga sa fenga iai ale palemene i lana fonousu masani mai lava i le aso ananafi ia a me se foi la o le nei aso i rona tau faamaeina me se foi o le tau mafai o le toe teuteuga o le tulafono foi le ae o le a toe faafoi ai lava ia tulaga i wafu ia ma taulaga i lalo le puleaga ese mai le tulaga foi i le shippings po o femalagaina tau vaa di tono so tanto tunu la lai fa nga solo fo ile vaenga le ya o le wa manino le manto le vai manino foi au fala pe o pe masia ile antunu ya be se foi o le la walunga tu langa fa pena ma le fa manino ya o te lo foi o le tele la vo mata up ai be se le tu langa na ile sona nafi ya le wa fa manino foi le fionga le te fono ia vaenga ua taoto ai ia atonu foʻi o le agaga lea o le palemene atoa e maisi o tulafono ia e faapea i lē tatau ona iai se tagata o lea ua faamaonia ana soliga tulafono ia lona uiga la amuia foʻi la rakagaka la e iai aga soliga tulafono ala ai le o mau metuai foʻi ua lea la ua maua le tali o le taitai o le ituaga ia me se foʻi o le failautusi to falale le pule ia lea la ua i foa le fuiniu le lapalapa paukogu le sa mala i le ulo le fao ia la ua ola ua le tuli ia le tulaga foʻi o faasalaga le ua iai fialua sefulufa masina ia ae manaia le faataʻotoga lea ia e gofo ai la lesi sui faipule ia manofo lava ia po ona iloa ia po sao mai ai foi lana no foi tulaga o solinga tulafono ia ai taua tele ua fai malafua mo le lumanai taua lava le vaega lea ia o le tele i o le fesili na omi mai le tele si faatula ta tele o fesili ia a me se foi o le press conference foi lea ma le faatalatalanoaga o le suga tula i pama le ale le pule ina ua mai a mai le vaega lena tupu le asoana nafi ia tele foi nisi o mataupu a me se o finagalo mai se la foi ia mai tauina foi ma le toto ia le agaga le fiafia me so le agaga saʻi foi lele to tamai ia ona le tulaga ua tulaʻi mai i le aso ana nafi ia o me faapea e peia kilokilo mai lesi tu foi lele o le alofa kilokilo mai lesi tu o le tulafono a o tatou uma lava o tatou tagata Samoa o tatou fo tagata e faalele isi ai mai tau isi ala winga la la tatala ai tuai o te loa na file mu vo ia le tulaga o loo tau momoli mai e sui faipule o le pama sui faipule ai tuai foi lau tala ana faapea foi o la e tau calm down foi lele ia tate vai e tu foi le tulaga ia e faigata foi lana maua le fealafani aua lea o lau tilotilo ia paakia ia porkiki mana ai faapea nei foʻi o la tatilotilo atu e faigata ona maua le fealofani ia ua laga la foi ai le uma le au mai au vatu ia matulaga faapena ai ui o lea avatu ia faapea le tuʻalalo o le porokalame salani ai lenei efiafi i le faatalanoa e iloa le tagata poto i lana faaliliuga ia mea faapea avatua ia oe ia Samoa le tunu tofi awalanga o le ua faalia le tulafono io o le ua faali kulafono e ile se unanga tuila e pana fai le na filifono
na o mana tuaina lava i lana saunoanga pele sa ia au mai ai se saunoanga se faife au whapea e atu i whamasino e tau te sau whawhai loa e tau te sau whawhai loa i o tau no whaali i whamasingonga o te mana o ia uane i whaiani o tau whai unga i lunga o lea lofa e ia whaia o tau whai unga e tusa ai ma lea mi o tonu o le tula whono ma ngai ia e o te roto te roto tatu so peona e mana tua le nā vaenga tā ua li saunoanga le taitai o li tua ngai le asona nafi i tu tono le Maota whono i le avano fo i lena tu i nā tua i lana saunoanga whai mai na ia kouto mai ai le saunoanga le nā stasi o whai whea na whai anga i whamasinonga e tau te sau whai mai loa i o tau no whoa li whamasino o te manao ia awane i whaiani o tau whai unga i le alofa ai ia whaia e tusa ai maleami o tonu o le tūla whono. O le whesilila. Whaamantala e le ua tali la le vaenga lea. Atu i fwoi. Whaamantala e le o le tali lea na tupu na nafi o le tali tonu a lea lea sa kakalo ai le whaife au lea i le whaamasingo. Aua nge i e whaia i lea lofa. Ai ia e whaia kusa ma le whaamaoni ma le ame o tonu o le tūla whono. Meaning, awa a halu no i le alofa, i au kako siwar kadi. Le anga e alo lofa ma. Po ai fwere tangata e nungutu wa i lungo le Facebook, o ai fwere kanga ka e sa wa ia i le tai au ma le tai au wha e le ai ma sesi e le alofa. Longo wingala a whai unga i lungo le alofa. E sefe e sefe mai ale to ateli. Awa fo inga kakangi au kurivae po le alo wa mio le anga malo wa mio se maro fai me valea ma me fa pena. E kausala inga i oi. Nga kakangi au kurivae. Ave se lo au kafar kula fongo. Ai fusi mai oi le alofa. Pa foi langa lawa eto eli. Wa to ele, wa to vale, ioi, wa salamo. O le fesili la, whaamantala, ele ole, whaamantala ele ole tali tonu lea, ele ole kalila lea lena tupuana nafi. Le ua le lave le alofa, ai ua whaia le whaamaoni o le tūla whono. Ia, o le ala ua mai le whaamaoni o le tūla whono. Ia, o le tūlanga e luas fulwha ia masina. Leo le afa malolo le tu mawai. Ia lono winga la afa yo lenga ifeki taia ana nafi. Aso suru iwa. O le masina lona se fulu. Lua fe lua. Ia lono winga fatua atua fo i le aso lea se fulu varu. O le masina lona se fulu. O le lua fe lua fa. Fatua mai a ina le ifeki. Ia o le lua se fulu fa masina. Ke leilo atu iai pe o tu iai po le ale si mamau atu ma le whainga balota. Ia e lei tau te leilo foi po le ale tu atu o le vaenga. Walanga o lua tausanga. Ia le o le atu la. Ia tau te reo ilo foi. O ani me ono te tupu mai. Ia po le a foi le what's next. Ki kia kai pei foi le lo le episode o atai e tere fia mata lungo le Netflix. What's the next episode? Po le a foi le next season le la sau nei. E wa le la ua ta oto fa penei. Mana tu o le nei vai aso po le lava aso po le masina fo. Ia o le a tanto mata uma fo. Ia what's next? Po le si episode le la ia. Ia a o le tu ala lo le prokalami. Ia kau si pe ka ko fan. Tau si tatou le filemu. O le si tangata ia. Ua fai maona mausa. Le faa tupu vevesi. Ioi. Ua fai lava mausa le faa tupu vevesi. Ola utala fo ia tate vai atu fo ita tu tonu i loto a fo i ole au supporters. Le malia i ole vaenga lea o ma. Tate e o fo i tonu o loto le au supporters lava ia. E koe fea inga ia. Fea inga i mai supporters ale HRPP e o fo i supporters ale fast. Ua fai vaenga fo i le fast. Nei oi. Ai te ilo le vaenga silia.
Vaetolo tu ala lo Tautai e mare vai vainga. E lo tala. O le vaenga piko sili lava. Ona le lei e te tauna e vaenga. O lo ainga. Ia, ioi. Awa te se saru tele i lau vaenga le nai alwa i lo marosi. Ioi. Awa te se saru tele mai fia le lei tele ai. A o lo vaenga le lei ama le vaenga sili na wha maonia o i teimo ti ngā mawhatianga. Pau wha lawe lavi. O lo ainga. Ioi. O le vaenga sili le na. Ioi. E ala fo ile nai te ilo e uma tatu vaenga wha upu whai. E uma i usila fo i la vaenga wha upu whai file le ave i lau lango i lantou fo i marulau ma mea lantou te whaia. Te lo fo i whapena fo i Samoa. Ia wape wao ngā tele le whainga balo ta Samoa le wa te atu nei. Pe o le whato atau ma oti mai ni vaenga wha upu whai te tele se lua. Ia wa e kapisa fua le to tele. Na ole ta sia le vaenga wha upu whai nei loa mai le amatanga. Iyo. Ai peila wao ngā tele le palo tau le lua whelua tasi. Pe o le whato a introduce atua ia Samoa. Panga mamawhala ia. Kama ia o le whai o le whaakemo kalasi. E iai me ta ua whai ngā mpati. Awa le vanga whio lai le toa tele. O loo au mau ma papa au ia tunu ui whafo. Lea la e first time on TV ei kako. E first time on TV ei Samoa e skairi lea. Ai pawale o rea kungu ue first time. Mau maila ia. Mama po i lava mano nofo i lava. Ua pei lava o ni lantou fali. Iyo e. O isi wale o inge mea whaia a inga. Fatua i whaila utala. E isi tangata ua matua le ango ai o i a inga. I whaala lave ma se isi aki po manui o lantou a inga. Wale Wa wha po lulu ai ai whainga wha vaenga wha upu whai. Wa mamapo pe ye sili atu le fia e alue. E alue le misi rungo group chat ale. E tu ai whaila utala. O le si tangata. E le sau i group chat ale a inga e fiu e tau whai atu ni me whai a. O kako sa onga ia o mea ia le tau whai. Le ai ma se mangaku e whai a. Ai matua le misi lungo tala noanga vaenga wha upu whai makulupu wha pena. O le tua lalo le prokalam. Ai po sa au iar ngā meki ngai. Whaatili foi mo le ai. Whaatili o le si foi tausanga i ona tua atu. Lea le kausanga o le paloka. Lua whaapo le lorima. Whaakili ngā he oku foi kaiminga. Ia ngai kare foi le koe e kisi lango vaenga nai te lango i whatua i fo. Ai vai nei te wai apata te le whai ngā vaenga ia. Ai ngaloa ia o e wai mamau e se malou a inga. Ai eila se vaenga pito siri de tauna e toi tango e toi whaamau popo mai. Whaamau popo mai lou a inga nala a male pelepi. Nala a vala. Talu nei whai ngā paki. Patuai. Let the government la ua se e le whai ngā malo. A ver kako flango. Meioi. Avel tātou lango wai te fiu e te ita. E ke fiu e ke ika. I le whainga malo. E le koe suia. Tātuai. E le koe suia mo le si mo pa inga ngai. Te le whai atu e le toe suia mo le o lai whaavang. Ke fōanu se si whaira ukala whapeo mo whae. Ui hale fo mai e le koe suia le ai. E le toe suia le whainga malo. Se ia whaatini a le nei paia inga. Longo winga la a whapea toi tolu tausanga o le paia inga le to toi. A o lau ngaluenga le whai na o lau lau le fia i whai ngā malo e te iroa lau tala. Tā lo whai si au whai au le nai fiu e launga le salamo. Iyo, o lau pusao. Tā lo whai si au whai au. Ngai fiu e sa mala le salamo ma le loko whamanga. E alanga lela e sa valia ia mo le si koru kausanga. E a whapete le lango le malo walanga impossible lo whai mai e sa o lo manatu. A o lea ua aloa ia e le lalolangi antoa matangata whaitula fono. Matangata popoto matangata o le leima fau. O la ua la tō aloa ia le whai ngā malo a Samoa. Ioi. So, why are we still against? Why? Fatuai foi.
Lono winga you are allowing yourself o ngai te whaatanga lo tangata. E ke ika for the remainder of this 5 years. Whatu e foi. E ka ngongi koe hau talu lo mawhau. Think a minute. Antu ole prokalame foi le think a minute. O ele te fia na o lo tau whaleanga. E sauilungo o live ale, whaleanga le live ale, e aru, whaleanga le live ale, e aru whaleanga maile tangata. Whatu e foi ia. Ai fua uma foi lana ula tu ala. Ia ila tau ia against le whainga malo. Because at some point, we have to be straight up. Yes, we have to be neutral. A ole winga o la utala, ole neutral. Ai ave lang ole wo fo lau le whainga malo. It is wrong ia te au. It is wrong ia te au for a media. E o malavar kausanga o against le whainga malo. I don't think ai ta ua le tu alalo le average tu alalo. Ngare vai kwa fo ka fa whainga malo. O varka fao ai reo I fa whaikiuki. Ngā ruenganga. A ole mea foi lele o le alu o lo teimi antoa, mare paia I ngā antoa o la lau. Fatu foi talo fai nā whawhia ngai le fiu e launga. Fiu e launga foi lele. E tau whailo loto malou. E saua foi. E pua ina mai ia. Tolu tausanga. O le a e whale pui ina ia oe leita. Ia e tautua nalo ai ngai nei te ua e loa tu mamau a fui lele. Ia tata longo na ma se fau le tatu a proklami. Ele nei vanga o le afiafi. Fa malom fa fta yantu li totelo ilantou e meiso ilantou o wo ma pa anga ma mai ali tatu BluTV. Ia share le tatu proklami. Tano share le tatu a proklami le nei vanga o le afiafi. Ia se ifa fo nisi sa misi le nei proklami. Ia awa fo nisi o vaenga tau wale sa no ia le fionga le te fono. Ia ma fa manino ma fa malama fo. Ia le vanga o le afiafi. So tanto wa no le so taia. E mo mai e si tanto so ta inga ma le fionga le Ministerial leo ma fale pui. Ia le fionga ia fawalo. Ia si tanto wa sia tu fo le mtanga luenga o leo. Ia be se foi pe an o le mingiska ia na Ministerial le ia le so na fitono le parliament. Ia pe a fai malanga po le ali tulanga o ia. Ai le amo tanto wa no le so taia. Tau sa ili tu ai. Ia ma le fionga le Minister o leo ma fale pui be se fora unanga tau tine mu. Auri tele tu to table le fiafi fa taisa mo lo fa maua lo fa tele tu mo wo pa anga ni tanto wala le se foi lungo le YouTube ma le tanto Facebook live fa tele le aso ma le aso ia fa manga lo se la manga wole tau mali ya foi fonga va tele ma tu an tu le tu ya te utou me so Samoa le antu no tofi alo fa tele antu ia ilanto wo mafuta mai nga ruenga fa vai taimi te fia o te fa malo ma fa ya tu ya te utou ia ai me se foi ilanto wo malanga tu Australia malanga mai te tonu o New Zealand inga hanwenga fa vite mi malo le tutua ainga lo le tutua turu ia ai me se foi le tutua e kalesia tato fira ila so tai o se te fale maru Pio Vaoliko soifua ma ia manuia